ka Lampung yelekai football kabala tip kum ka second Ribhoi Cup Championship 8,000% kabala penlong da ka senjuk ki seng samla shinong Ribhoi district kabala yo ban sedang menta ka sengi ka shipho tri ukala langkot 8,000% Hamadan NSCA paham sim bat hakate ka Lampung ladon kuma Proper League Sport Club na Ribhoi district kabalawan mane shimenta ha kate ka Lampung ha kani ka sengi lawan ban sakhi do ba Meral Bonds MO MLA ka nongpo constituency kumo kongsan ha ka jinge don rangkat uba wan prang sumer u assistant rang ba shnong ka paham sim u samla ariston man bhar rendong sngi u chairman ka senjuk ki seng samla shnong Ribhoi district unit lembat ki wei ha ka jinge lekai ka banengkong ha ka te ka sngi la long ha padeng ka umnge sport club persha ya ka maudiang sport club ha ka ba ka jinge lekai ka long ba itanat bat ka ba ya khaj bha bat ha bakut jong ka jinge khon ka maudiang kalayo ban pelim no ya ka umnge da ar la ka wei habakren hakate ka sngi na kalyang uba Meral Bonds ula ai khublei karpang ya ka senjuk ki seng samla shnong Ribhoi kibala shimye kane ka senjam ban plongum kate ka jat Lampung na ka banta ban sei ki rangi lekai ki bakan sai na them Ribhoi bat kumju ro ban wara ka jingetli bat ban ithu ithaw padeng ki para samla jong ka thain Ribhoi ila panong khanang ya kane ka Ribhoi Cup ka wi ka bentong kalong ban sei kita ki player ki bakan sai lu ban daw ka thain Ribhoi kram na dang kam ban sim player rabar naman haga hagiwe ki banta di pe ki nun ki kiwe ki tournament kajuran marbo kata basya on hair player ba badunga kani ke jing hair player ba nigi bagi khna ki samla ki bani ka sap aku isnong kimla dan sei ka sap to ki didan te nomor rada laglang senjuk isang sama isnong ni organize khnang ya kani ke Ribhoi Cup haga ba aila ki khon samla jokasnong ba ki ne permi ki dengan kan sai dibagi na profesional lagi materi ke saat di sebar ba ta ba apa kalau berai di situ tau jom ki samla shnong ki samla shnong na goi ki shnong pa karena makan dan siu ke ko ba ga dari yang ngai maringum la sa ko la sa ne no modingum apa ungai la sa ko kata ka ngira dai berkudu ibu kita ba te war na ngura karena makan di situ tau kata ka jingai percamlang ikam bijam ba mana warna ada di ba kamjan hari di ba ka imlang ka salam ka jungi dan sibun ki bantah ka ba balik na kaya sibun ni bulu ibu ka tournament tang marmar ka pora ka lupat ba natip kun ki player barbar ni kam sokrai da yang pelak posni jadi matakara na kaya itu pokok na ba tanguli ka na pi buar gas god bubu gas te kumisbon kumijago nagunta kani kapor kapakapang tumiyo kani penduk agani ke jaka agani ke madan paham sim agani ke ding liperda ya kani ke Ribhoi Cup football tournament soal kriya daka senjuk seng samla shnong Ribhoi district i chairman berpeniat ya kani ka program agani kapor Mbak Marupul Rani Badai Ibu General Secretary Jong Kesenjuk Apo Ribhoi Presiden Jong Kesenjuk Mbak Aris Kun Rendong Sni Ike Sopwana Yungi Astan Rambak Senong Jong Kesenong Paham Sim Mbak Wan Prang Sumer Ki Nong Yalam Jong Kesenjuk Ki Wedan Rengkat Bani Mbak Box Star Sim Mbak ban Fransim kiwe kita khot jong senjuk na ki unit lane na ki dong ki baper jong ka sang Ribhoi ki we na ki rangba beri football badan bangi ba Augustin Mujai lembat paro ki men ki para ki bayadan rengkat bangi ke ko ki atli ki team ki bala penbet begini tendu ha kani ka gimpli perda ka opening match mereka sengi pedang ka maudian ba ka ungai beratli ki team kumju ru ki parlok nong pekai ka ki bala benedon kumju ri parlok na ki print ba ki elektronik media nashim ye kabu ban ai kublei stamp mai ka basuk ka bakamen na kumanta jong ki barok ila jam hakski ko shipho jong ka snem ko thmai bangi mar tin ban om bogle try kadra
punya dan rengkat nang yalam nang ri nang sumar yang hilang barok. Abagidan akan dikejaka akan dikepor kapan mau yang haki por ki beladap haki tournament ki berher ki berjuyo bersim bentah la ham slam mensua la gade hasnong la ne ha po ribhoi la ne sabar ke ribhoi ru bakumno bangi ju sotonat banyi sim bentah haki dingle kai ki berher ham tam ya ke football hagari khasi jentia lane gejela lane haka family boy gejungi kejingile kai ka belum popular tam kadehi ka football kecak bol ka bayatip pa ka bagi juli so ternat bat kadehi kejingile kai ka bagila abajele hakano no gejaka don wile kai bol hapo madan kumni don wile kai bol applaus school dan wilayah kaibol haflau yin dan wilayah kaibol wa hapo kamera yin ro hayin kegede gawe ni ke wilayah kai ki belum popular ki bagi ju so ternat ha adu kata bagi so kemen baka temri boy kam syamla sadin aga bede bagi jing penmi ya kirang wilayah kai ladu player football ki hukum ki bakum juru agawai bat kiwai ki disiplin ki activities kala pandai ki ba ki athletics kila pandai ki noi lekai basketball lekai cricket volleyball kila pandai ki badan haki ni ki jengila kai kila pandai ki kung fu ki karate ki disiplin ki babon Isamla kenthe bersenang di baka tempe boy kala permi imsyamla sadin. Misau sarong baki samla nagadong baka han kenthe bersenang di Jupendon Burom ya kari boy distrik kami kejungi haki jingi simenta ki bapher kala bandai haki jingi simenta bala penbet da Meghalaya Athletics Association MEA riboy lada kawan ke kerdan ke mentong kawan kerdan baar kam jubiar na kerdan baar ladangin pai hagi tinggi mentah ha Meghalaya Games kabaki bun ki disiplin ki boleh jumpa long nagaliang jong sports department jong sarkar jela dang haga di kesnem ke beladep arja usau ki kenmau kariboy kawan baar haga overall medal tadi but best athlete jong ka Meghalaya Games arja usau ki kariboy nomor kata ngisau sarong banyi watla ngidang duna ya ki jaka ilekai ki bebit ki bebiang ketum bejuk tu pemerintah jadi kita sisa infrastructure ngidang duna apori boy but day na kajing trisitom jong ki pun samla ki bi ki juni ai kami ilekai bangi kinong nikmat lu ba kapensuk ini bangin dawan ak sokar badai man penbiang no mardor ia kicikai le kai bagi sokemen bagi itu bahaka bede bat kajing le kai football sokemen bag sokar dela kala dep ban penmang begini yo ya ka artificial turf anti apa umbuda apaga kam kala sedang kelaya chat mentah bangam rajin manong ba house nem arajar akun reul ak nyo kum ter kibobun ki kun samlan pring jong ki niyo bandile kai ha kamadan artificial turf kabolong katum ki juk ki bamenta shushu nalor kata ha kabede bat ki athletes bat ki ki discipline la bende ki school sport la bende ki sports ki penlong lagi sports club la ki sen samla hapo jong ga ki shnong pam si mi hangti po chin chona jadi jaka ko aiso ha da korban snong paham sim ya ka ba na de sanction ya ga ne synthetic athletic track kom natural ground ba ile football hangti po chin sona paham sim jadi na ka banta jung pi kun samla ki persang banwa di gila linti nang ron haga linti ban yakran ban penbet na ka banta manang yo susu ki indoor stadium ki ba khambyang
ki swimming pool ba kiway nagamanta di mentoy demi pun samlah mangidon hagalenti ngamaratin manong bukum Riboy district kan sapoi kapor kabangin hap man pedian ia kami kaya game sangge po ka district ke jungi ta kum ka nongpo kum ka district headquarter iha ban biang ye kini ki jakai le kai di nomor kata iron kam ge kersan ge duki kum ki samla le kai ki kesenjuk isang samla snong kumju iron kam ge support ge jungi berpindah dekat ke maulem ge duai ge jungi moral support ge jungi na kebenta ba hinla ban pendidikan bagi ni ki jakai le kai ge bebet ke biang kinangwan na kopor sa kopor